Kashnong umkrem kabadan hapo West Kasils District kalapau mentah hakamap jongkari India kum kashnong kaban ningkong du banyo pentri kam ya ke projek thung ya ki dieng ya kabalatip kum ka ponggamya project hakajuk kapor kum ka biofuel plantation project kabala ban penmi ya ke umpanyang biodiesel ya kani la pentikna da UMCS EAC West Kasils uba S Wajri Hadian bakinong patay kubor khatatrik mentau banai kilalek banjurib hi daladi ya katega project hakatega snong. Habe keren bat ka bati CTV uba S Wajri ula batay banya halor katega project bat ulaong ba utay udieng ponggamya udieng balak ban penmi ya ka umpanyang biodiesel. Uba Wajri ulayat hu ba ya katega umpanyang la ban penmi lingba usieng jong utay udieng bat ya katega umpanyang la ru ban penon kam kum hakikor traktor generator bat kumju yaki kaliru. Nalor kata ulayat hu bayaki semba jang utay dieng lawan ra na Talingana naka farm balakhot ka 3 Oils India Limited bat kabadai ru hakajuk kapor ka research center lani ka nursery farm. Syusyu uba Wajri ulayat hu ru bakatay ka project kawan ning bakatnat community and rural development balayat huru balayo eka fund na ka district innovation fund bat ka thong ban thung ya kitay ki dieng penmi umpanyang kalong laipo hajar hadu sapo hajar tanrai ki dieng haka jaka ka bahe kumbalai spa san po hektar kabadan hapo kasnong walulong bat layo ru ya ka scheme ning ba ka MGNREGS haka ban ti ekitlieu haka kasnong kani ka project nang mata ka West Kasils district kalong omduna ya ka arkulur tingka nakabenta bantung hadu silak tenrai ki dieng haka jaka ka bahe hadu sanspa hektar bat haba khenlang kalong ar pnyolak tengka bat 90% ka de ka gran naka sarkar ka bolong hadu ar lak tengka kat baya ka basa anreu lak tengka ki haban penmi hi da ka society ong uba Wajri da ka benrap ba kumba kalong menta kum ka jingsdang hapo kani kasnong umkrem lingba kani ka society lala bantung ye ki tenrai dieng hadu ispo ja tenrai project kabang pentray kam mga po West Kasils po kani kisnong umkrem circle kabagi don south li kisnong ikod ka ponggamya plantation project lani ka biofuel plantation project ini biofuel tang mga chibatay kindian kamut ba don yang kita uni ujak ding hadin bula ni kita ki pots lada ni lada dry ni ki hadin habun ula ban penni ikan ka umpnyang ka bangi khat ka biodiesel ba dia kata ka biodiesel nila ban pentray kam ha ka bangin pentray kam ki kor kum kini ki tractors kini ki generator lani kum ban penya ki kali ki jongiru tikane ka project ka ki initiative jong ka community and rural development department kum joru niyoru ya ka fund na po ka district innovation fund hapo umkrem circle ka target ka jongi kalong kumba laispa san po hektar ha ka bangi thumuban thung kumba omduna ya ka kumba laipo hajar hadu saupo hajar tali ki ding ponggamya hapo West Kasils bro away ka jing tumu jong kani ka project kalong hadu kumba silak tali ki ding tenrai ka coverage jong ka area jong kata kalong hadu kumba sanspa hektar ti kum ka pilot project jong news nemba mentaus nemba ningkong hakani ka nursery ka bakini gidon kumba shipo hajar tali ki kini ki tenrai ti yakini ki tenrai ngan dia tu epi niwanra dakini ki pots lani da kishing na po Telangana na kani ka farm ka bangi khat 3 Oils India Limited ka bolong ka research center bat ka juru kalong kum ka nursery farm yauni ki ba specialize yauni ujat jingthum ti hadin bangla da pha gini ki nongret ki jongi na kani ka thain umkrem bat kum juru na po mo circle kumba ar kunyong ki elek po Telangana hobna April kilik training kumba shpos ni hadin bakiwan ra asnan yu kau sembai bat hadin kata kiwan thung tiga jingthung yang ni sembai ka jia ha ka shpotarik jong bunai mi bat ban pi rila ban yu iba minta ha to tang ha po shibnai kini ki shilut kila zangmi bat kila long kila jerong kat ni ti hadin kan ni minta ha po shibnai nang ni ha ban transplant ye kini ki sembai kini ki ding kila zang ban he shapo ka farm ka jongi ka badan hang tai ha po wa liulong ti kani ka jingti kliru kalong ninile convergence lingba ka MGNREGS pat kiwi ki scheme ki bangila ban pentray kam lang jong ka tla sarkar her ti ka bas hotanar kalong ba kani ka project unlike kiwi ki project ki bangin pentray kam kalong the first of its kind omtang hapo ka jilla ka jongi indray kalong ka first of its kind hapo ka re India ka jongi hibaro ka way hakaway pat kalyang uba bining paryong na walulong uway na ki ar penyongot ki nongrep ki badang shuwan pentebet ilade halor katay ka project
Habakran hakilat pathai kubor ula ong baka jingwan jong ketika projek kan selong ke jingkur ku ke bakrau ya kayok kakot jong ki pajba kasnong bat ikathan brok away namar ba utay udieng onda ula he unsala ban penmi ya kisieng bala ban penmi ya ka umpnyang biodiesel bat ya ka umpnyang la ru bande segi company hakador ka ban repo hado nyopo tengka silita society marwan iprem kala kha training yani hune laingut dan la poi hanto hapo ada part na tham jong tham hota na yo school ki friend hak bayu dei ba ni ding pang kami ya hak pas sedang jong training hanto yo no kong ban sara yo jeng tips wa ban sara yo no ding te suwa ban sara yo no ding ni haban kho bini abha yo no sumbai nau sunep u te nangta leche jaka ban sara ra yo to sumbai bat haban khle subo ya kana khendeu bat sa thep plastik bat sa bu yo no sumbai bat hadin bala da bu yo no sumbai hapan ai aju hi por nangta man kasi midai ban lek ai hangta hajakas pasara at nangta atin stayo ne sumbai ngin I balo mi silut nangta kendiang ika ai man kasi hadu kumba arbanai sumar yo no ding kolong dai banton kini sumar pej bel sumar man kasi umno ki bam phanyang sumar di kenat ki bal kha man otno ot kunjuru ban krap ya kito ki bom ding bom sobha krap no ya le khet ju to ding bo sobha krap ding bo sobha kana ka jing le training kolong ko bom toy tapi dak khni binti ka don ka jikremen adun habut bat kam tam ni kala wei du kun